Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaya't da George kan Mercy nga awisan ni Elaine, ijay balayda, at da ngamin panagayat ni George kan ni Elaine. Kabayatan na, inawagan ni Jade ni Elaine. Nagtulag da, nga agsarak da iti may sa restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o ita alawas ana pauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mailawan? Apay ko mailawan. Mailawan ka iti saan nga umno a lalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to ang mailawan iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpaskan ana ilawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan? Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amok kat baropay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makitang. Oh, adday ta. Adda asawa ni Dave? Day ta tipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga abastumi. Kapilitan asimragak iti trabaho. Kasanon dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di, lading itak tinapasamak. Diya ka mo nga da asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mat? Diya ka mo taramita kita, Gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Anya tinapasamak? Ni Dave, may sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikastay kanya. Ayan mo ka di? Umayak di ta ayan mo, tagsarita ta. Dito'y restaurant iti crossing. Umay ka kuma. O sige, urayan nak di ta. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti manganding ay kanya kita. O sige, agrubwata kon, gayam. Ne, papanamon, Mercy. Apay akas lang dardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang-sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang-sangit? Taapay? Adan samot saan daan kinaawatan ka ni Dave. Sige, Intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatak. Manong, sigurado kang ay ayatam ti gayem ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na ita iti lalaking ay inayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di lalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din na pasamak, gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ti impostor? Impakita na kanya ti marriage contract da. Kasta ka di? Niko, iyam-amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asayangan ti luwam? Kadagiti kasta a klase ti lalaki. Diyak ninamnam nga dagaya masawa na. Imbag ta na amuam, itatana sa papay. Nabiit kayo pa'y matkano, kuna ni Mercy. Sapay at the out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan iti balay. Sikat ikang runaan abisita mi kanimano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga at seminar ko.
Imbagak tayo takan kan iti ah. Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di day seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo? Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami to iti opisina. Sino ti kadwam? Aguray ka man. Apay anagado sa ludsod mo. Di mo matla idaam-am mo, uray ibagakan ka. Inalamot tanday tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day. Saan yun nga amon, nanang? Tadi yung matlaam mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak amapan nagseminar. Asino ayaday ta akadwam? Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matlang amam mo? Mala, inakon. Ay, mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumrek kami matlangin ton Lunes. Adda ayamot kasta. Ay, sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakita't mo siya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita mo gayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa adayo nga mente ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak mo't laang no sa dino ti papanan ni Dave. Kahit asino kay ti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaon ti kinalaing mo makimarites. Nasken amwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo no papanan na. Pagdua-duaak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave Abimanaw. Napanan na ka day. Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy? Anya ti kayat mo asawan? Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maak, asaan amatuloy ti panggap da papanan. Anya ti kayat mo asawan? Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ayayatan. Isu ka di Abimanaw, ta sumyasin ako nam? Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na, kanapay Abimanaw. Itayak pa'y laang dito'y kantin. Namawan pa'y laang ni Elena. Tinasayat. Awagak man. Aday. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa'y laang dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon? Di kan aging didiam mo pa'y Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayon iti ibagbagam nga out of town day. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanday ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko kan ka. Amo mo ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta kumatidait ta. Di na ko mapagbalinan akas kan ka. Asaan anasudi ti panagayat na. Bye. Hello, Elaine. Anyamatan. Ubaw anam nama. Ragsak ko ma. Nagbalin pa'y alitay. Apay,
Anya nga tayo tinapasamag. Day, apa yan, Day? Ah. Anya tiyar aramidam dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaubay nga naagawan iti ay ayam. Ako, apay nga da kayo dito, hinang. Ay, jak matamaw no hapay nga dak ditaw. Ada ngamin nakadamagak, anakita da kakano ditaw nga adaaw awagam iti cellphone mau. Idi kwan, kasta kanumat iti itsuram. Ha? Apa yan? Ay, tinasayat na nang. Panawan dakit di. Kayat ko tiag may sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar mau. Saan ka no matuloy na nang? Seminar lang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na kaman ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Jak pa'y kaya't apagsaritaan ni Dave, Manong. Okay, lipat mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamag. Tulungan ka manglipat. Nakarikap pa'y ti pusok, may papan ka na yan. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pa'y dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyaka mo na makasara kakpay itinasudi nga ayat. Saan agaputa nasaktan ka iti damo, kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man noing ka makiseminar ako nam. Apay nga dakan. Malas nga aldaw ita, nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tila ang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga tayo ti man nakibiyang. Dinadael na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadael na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamano nga oras dito inanang. Anya nga minti parikot. Aya, adda ka di rumbang amaamuak. Awan, nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay-maysa. Imbag ta nagsabat ta abalayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga rod maawatan, abalayan. Simmang pet anakaro tila dingit na. Jakam mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da, tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamet ti aramidak, abalayan. Ay, husto met anagsabat ta ditoy. Kasta ka day. Kayat mo asawan, idya balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la ija balay. Ibabaon ko nga agawid ija balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, jak ammo. Ay, pasensya ka na abalayan. Ay, intaman nga ron ija balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damaganda ka, ano anya tinapasamak ka na kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang pait. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da. Kasla ubing nga naagawan iti ay ayam. Ay, simang putmet ijay balay. Anakaro, tiliday na. Awan pa ka inaigak itikas di amarikrik na ita. Ngam, amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam?
Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinarak da kano ang mapandaag date. Kahit anya ti naramid mo. Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi payla ti asawam. Kan ipatpatag mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya ka di dahita sa ludsod yun, nanang? Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Ha? Apay ko makilalaki, nanang? Kaya't ko laeng nga ipakaawat ken ka anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha? Ammo kon no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo? Saanen ang masapol nga ibuksilak? Amok, ammomon ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Nakaamuan nyo ka di iti dayta? Anak ko, awan palimad, adin tulong tao. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti seryetay itaalawas a napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.